nongere nsobanukirwe ubwo burwayi ubwo ari bwo ni n'uburyo ubwo burwayi buza uburyo umuntu arwara ubwo burwayi asima ni iki? Ni ikibazo ndi kubaza. Asima ni iki? Ifata ite? mwatubwira umuti wayo? Rero nkaba ngikomeje ese mwatubwira umuti wa asima. Rero nkaba nishimiye ikiganiro mwatugejejeho, nkaba mbasaba kugira ngo muzakomeze kwagura iki kiganiro, mutubwire n'indi miti ishobora kutuvura, kuko uburwayi bwabaye bwinshi muri iyi minsi y'imperuka. Dushaka kugira ngo tumenye imiti yavura n'ubundi burwayi, ndagira ngo ubwo ngubwo ibi byo muradusubiza, ariko dukeneye no kugira ngo tumenye n'ubundi burwayi mu kindi kiganiro. Turi kubasaba ariko muzaduhe n'ikindi kiganiro kuko uburwayi ni bwinshi. Rero ni ukuri twishimiye ikiganiro cyanyu, n'ikiganiro cyiza cyane. Turashaka kugira ngo mudufashe gusobanukirwa n'ubu burwayi bwa asima. Murakoze. Urakoze cyane Kanyesuku, nshimiye. Mu by'ukuri nk'uko ubibajije, turahera ku bibazo wabajije kuri iyi ndwara ya asima. Asima nibwo buhwima. Iyo bavuze ubuhwima bavuze asima. Ubuhwima ni ikinyarwanda, naho asima urumva ni ururimi rw'igifaransa cyangwa se izi ndimi z'intirano. Rero ucyumve. Icya kabiri, iyi ndwara twavuze ko ifata imyanya y'ubuhumekero, cyane cyane mu bihaha. Iyi ikabuza umuntu amahoro yo guhumeka. Ikindi ni ukuvuga ngo igafata ukuntu ifata muri iyo myanya y'ubuhumekero, cyane cyane ikazahaza abasaza, ikazahaza abana, kuko aribo bakunda kugira intege nkeya, bona nubwo abantu bakuru bo itabashobora cyane kuko baba bafite nibura imbaraga. Mu by'ukuri ukongera ukavuga uti ese iyi ndwara ya asima mwakomeje kuvuga ishobora guterwa n'iki? Mbega iterwa n'iki? Iterwa cyane cyane no kuba waragize ihererekanyamurage rikomoka iwanyu, sokuruza, ukavukana ubwo buhwima. Ikindi ushobora kubukura mu mirire mibi. Mirire mibi ishobora kwangiriza ubuhumekero. Ikindi ushobora kumenya ko urwaye ubuhwima, cyane cyane nk'abanyabuhwima baburwaye. Ikirere iyo gihindutse barabimenya, nawe ukaba wabimenya bitewe n'uko umwuka urifunga akagubwa nabi. Muri make rero nguko uko asima imeze. Ukongera ukabaza uti ese imiti yayo ni iyihe? Urakoze cyane. Ni ngombwa ko tugera ku ngingo yerekeranye n'imiti. Ni naryo shingiro kugira ngo buri wese agire farumasi iwe, noneho igihe abishatse yivure, atagiye gushaka kwa muganga, atagiye gufata imiti yo kwipompa buri kanya mu mazuru. Mu by'ukuri icya mbere ni byiza kubimenya. Imiti rero twayibazaniye. Imiti ni ingenzi ku bantu badukurikirana kandi bazakomeza kudukurikirana kuri Kiza Ubuzima TV. Rero icya mbere turabanza kuri ushobora gufata onyo itukura. Onyo
itukura ushobora kuyikeka, wamara kuyikeka iriya onyo ukabifata ibitunguru 3 bya onyo ukabikekera muri litiro 1 y'amazi, bikararamo mu gitondo. Wabitetse muri ayo mazi mu gitondo ugashyiramo ibiyiko 2 by'ubuki muri iyo litiro, hanyuma ukarya bya bitunguru ukanywa na ya mazi, ukabikora iminsi 7. ubwo turi kwivura asima. Sinzeba uri kunyumva kimwe n'abandi badukurikiranye, atari uyu mutumirwa wacu nawe wabajije icyo kibazo, kuko ni ingenzi kugira ngo mumenye umuti. Rero ni ukuvuga ngo tungurusumu nayo ni umuti ukora ku buhwima. Tungurusumu iragenda ikica ubundi amibe aho yarika abana bayo, amagi yayo ahitera amagi ni mu bihaha. Iyo yateye amagi mu bihaha ahanini rero bari abana iyo bari mu bihaha bashobora gutuma udahumeka, hakavamo virusi yo kuba warwara amahwima, kuko ari amahwima nayo akomoka mu kwandura. Wahumekera undi muntu yarwaye ukayandura. Ayo ngayo rero cyane cyane iyo ukoresheje tungurusumu uduheke 4 twa buri munsi, ntabwo umuntu warwaye bwa buhwima cyangwa se umuntu ufite ya virusi uguhumekera wa mwuka ngo ubashe kukwanduza.